amotin konya so na se ko na panin se munnim na mo betu to kra to ho a so so konya so na ko na panin se munnim na ma sa to ho no munnim na mo sa na betu to kra to ho a na ma le kwa so no money abrewaza moti ho na mo se monana bi fatal no na ka bi amo besra mamia Afrifa Mensah busmagu chefi ani chewan muso sa yedi suya kotu yedi ayi edwa kotu suya wonno achiame ofri Afrifa ne maame no no me ye no ase that ho ensesa ye mama KK Sarpong mo transesa mo pen what the common was at this is a real no other company with Dama, Yanana Baku, one and your person, your person. Hello, Otumfuor. I'm sorry that I'm said the Michelle Mobosame de part 2 of Jesus versus Offinso, Mede Bremono, way any part 2 no. Na message way any first time I open my channel, so abomodi subscribe to my channel, mame. Na like a video and share ma fronso. Na if possible hit the notification bell so the next time be me uploading new video on Sabakan alert no. Drop your comment and so na me who the way I will see Jennifer. Na message way enye me find the history be me ye dia ma Offinsohene me papa ne free Offinso but me ko hokra che me share the name Offinso abakosem ne Offinso amamre enti nya Offinso abakosem ana amamre na me baba be kiremu video me ye about ni Otumfuo kan ye na me related to Christianity how Otumfuo kan say Dr. KK Sarpong ontimi qualify say obetimi edi Offinsohene even though oyo this year na so no me eda abusua ofri mu ana say abusua dua na aye Dr. KK Sarpong free mu no eno me da so enti no ontimi ema media de ena me relate eno to Christianity the enti a yentimi enko heaven agi se Yesu ena me moja no so ayi eno me a ye nana Adam ana se ye ni ankasa ya ye free ho agi se Yesu de ni moja no ayi ni nyina e de free ho e de amaye enti mesere se enye Offinso ahensem anaso Offinso ahenie ehumasem na meka media ye de Otumfuo kan ye no eno mu lessons na me draw nti se me ye mistake e baby a mesese na odi acheme nti neno me de part 2 no ebremu Jesus versus Offinso na moma ye ni kan tie ni Otumfuo kan ye na se de mo ye no part 1 no mentie voice no nko a hwe screen no so because ebi ho no ma me de atrodie bi ebeba so some inscriptions ebeba so enti se wan hwe screen so a ebia wonhu adekro na matwere e woso no enti minimisa oba yenti I want to thank you so much Mr. share ma foforo so na yentimi sua de way a very very important lesson de Otumfuo kan ye the way Otumfuo si judge Offinso ahenie insem any the way is related to Christianity no eno nti na me yesa video way nti mesese obia ohwe no obe share ama foforo na afoforo etimi ehu bi na yetimi sua de. Thank you very much. I didn't ask you Asantehene. Now, what you are, Offinso, me, you told me, what your radio to Kazam. What you are, is it more for a press cover? Me. Down the fire, jump from Pont, one, Ninia Bema, woman, no me, woman, one chair, Chiafi would know, Nimia, Chiafi, and almost was it, what the drug questions you are minimum, as you like the Kume. I remember minimum and mobile come the free now, brother Modia, I know a moon south of Yanu. Oh, yeah, that's a good person. So, that's a good person. I dear baby. Afrifa-Mensah. One assembly. What's one assembly now? Assembly. Call your person. One a coffee, no bar. A year. One up a person. So what's your papa? About your person. Otumfuo the said me kan no enye Offinso history na me de ema me papa ne free Offinso na ye no yantena ho on say Asantehene mu de ba bia ma me free na wo free nti
me no me nim Offinso abakosam nti mesra mo say enye Offinso history na me dey ma me dey lesson me draw from the Otumfuo kan no eno ho video na me yen say ohwe obi a Otumfuo ebo no dey ya Afrifa-Mensah na saa ya Afrifa-Mensah no ono no pen so na odome nkrofo bi ewo abusuani mu ni nyina ne say according to history say Otumfuo kan no say omudi edru kogu ensu a na ya Afrifa-Mensah no enom emu senka obewu ena ya Afrifa-Mensah no efa akire ehu omo yesa ena odome san nkrofo no na sa enome no na ada sa abusuani ma to the point say omu a obefri sa abusuani ebeba bia no sa enome no eda so na sa abusuadi no no eno na Dr. KK Sarpong efri mu eba na Otumfuo say sa enome no da so ewo ho na enfri ho dia na said ya Afrifa-Mensah no dome say obia ne ho mo obedi akonya esan nkrofo na omu pese omu poison no ekunu kiefi ani chewa no obien ho be free san krofo no ase abedi Offinso akonya na Dr. KK Sarpong by accident of birth no happens to come from that line enti no Otumfuo say ontumi ani akonya je say yeyi sa no me no e de free ho enti ya Afrifa-Mensah no ono no time na sa no me no bae ono no na ma sa no me no e bae ono no na dome ye enti no e was say yetimite hanase and then let us listen to the Otumfuo kan next na de ha mo so ku so asabe yewura fi ada ya ni fi hono otuma hu mi otumi dia ni mo je ato free ashemfo ho otumi dia di do to ashemfo ho se mo ni bani so ma so ka mu yo otumi di ato aba o so ti di ato aba o bra se me sa de na nim o ni fi so no otumi da fa de ba yewura nim one oba akonya no enye ye no me no da no so one so na ba KK Sarpong ni mo ja e ka no se sabe o se sabe atakobra se de hona no me ewo ono so ko fa sabe KK Sarpong ba ye ono so ba ko de ho enye ye o me da fi ho e di ani bebe ni bo se ti di bebe ni bo se patapla no ko na se di ne adi ani ho mo mpa konto mo ba se adi ho so be sha ho Penny got to what you did. I'm a chip. See the boss in Nora. Yeah, Pejata. Got to be out. You're talking to Piera. For 10 mammy, do a divide. I'm a choice for no one need for 3 mark when you're what you got to a bro. See what you got to Piera. Pejata, what you got to about what you do. You know what you do. It's all nonsense. You're not so. Otumfuo ko no no de da to aba ko no free what there Otumfuo am pass ni nana yo na jam free board o ka so mo ye no no e free one na gongo dey for buy kan wo za no me na da mo so ndi so yi free ho na buza mpanyimfo nse e die nti na moto na asema no me da so na nso ko die ni mo nse agato abremo muni Offinso mpanyinse muni Offinso mpanyinse abuchanfo asemo bekaya in my part 1 video no no I made mention of Atakwabena ono na ya busua pani ono na eye abababa ojije Dr. KK Sarpong abababa ene ohima no abababa se obetimi Dr. KK Sarpong ababa be qualify Otumfuo anim amana baba ye Offinsohene ayesa abusua pani Atakwabena yi ndi se mo bekaya me part 1 video no me ka tira mo se Atakwabena no begine ho ama esom ahodo a omunyi Jesus Christ enie nenso so omu se omu ebetimi anya chefa awo heaven anase omu betimi anya access to onyankopon chen. They don't need Jesus, even though Jesus say I am the way, the truth and the life no omu se omu de omu hia Jesus Christ sa Atakwabena yi ono no na ose oye abusua pani a onim abakosem senso abakosem na ose onim no onim de na Otumfuo onim no omunim eti na Otumfuo bu afu pa no pim so ka se senka munim abakosem a nka mon kofa Dr. KK Sarpong emma akonya no ana Otumfuo esan ebe yatum se sta Atakwabena no ofri sa family tree na enome eda so ne mu a eye chewa ani chiefi side no sa tree no mu ana Atakwabena no free endi Atakwabena na oye busapene no on qualifying po se obeben akonya no ho nka mpese odobi aba na MDSK na wagigye ene empata no se ode ba be pata ene mi fanza apologies a ode ba se nka Otumfuo ehwe no so na onfa
Dr. KK Sarpong enyo Offinsohene no ne nyina Otumfuo ka se watwam enti part 1 mu no I made mention say esum bia na enji Jesus Christ eni say he is the way, the truth and the life no aya atakwabena esum. These are all atakwabena beliefs. I call them atakwabena faith because atakwabena no ayo obi a ochire wo se ono so enim amamre ono so nim the history of this world, the genesis of this world. Wonim kwan a Offinso man fa so bae sada na Otumfuo kan so he full video no ma sada na Otumfuo kan say munim kwan a Offinso man fa so bae Offinso man die ntia e fa so bae munim senka munim history na nka mun kofa Dr. KK Sarpong emma say omra mepe akonya no enti wa wutie me no esum be nenim the genesis of this world, the history of this world. Esum be nenim kwan a ewiase we fa so bae ene ekwan onyankopon fa so bo ne wiase wa wonye Jesus Christ eni no esum bia na enyi Jesus Christ eni se oye nyankopon ba obewui osore awone nansa so na okọ esoro kotena agya no nsanifa so a osoma hon konkron ma ne bae ebebo esiafo na su ema omu kan kasa foforo ema omu ahoɔden a yɛtimi de tena kronkron yɛ mu abrabɔ kronkron ne abrabɔ tene ne mu ema omu timi sesan ewiase for the past 2000 years no sɛ wonyi sa Jesus Christ no eni a esom na ugidie no aya atakwabena som. Islam, our traditional worship, Hinduism, Buddhism, atheism, humanism, environmentalism, Rastafarianism, esum bia ugidi bia no esum bia ugidi bia no aya atakwabena som. Omo no kire wo se omo nso ye abusuapani, omo nso nim kwan a ewiase we fa so bae, omo nso nim ewiase we amamre, omo nso nim osoro amamre, ye nyankopon a obo osoro ni asase no, Abraham nyankopon, Isaac nyankopon no, omo nso pese omo kire se omo nim na amamre na sa abusuapani atakwabena yi eye sa esoma ajeje nipa ewo kokko so ekoja omo ewo subunani na sa na odi ye ema enamono so ntino Offinsohene wolusu na konya enamono so nti Dr. KK Sarpong akonya no wanya na de Otumfuo kan se senka KK Sarpong ka opa akonya na eno an se mode ne baba na sa mamre bi wo ho a nka wadi kan ayi afri hokra entem ansa na abepie nipam enya press conference enye sei eno na betima sesa bibia enti osoma hodo bia na emfa Jesus Christ se ono ne ekwan no sai som ne yatakwabena esom na mukokodu Otumfuo nyankopon anima ehoro na mobehu se na mayira na ebeya rehosem pa se odo re ahye Muhammad mu, odo re ahye Buddhism mu, odo re ahye ajagoraja mu, so odo re ahye esumbia mu na ebre ni bedru no na onyankopon se minim mo sania ebito Dr. KK Sarpong wase abusuapene no mpo no wo enome da so wo ye dai na wo ubetimi ababa be prese obimra bedi akonya eti Muhammad se oba na wo na enome ne bi dane so Buddha ebi dane so, Krishna ebi dane so na hwan ne betimi akwakoya gise onyankopon oba no nko agise Jesus Christ nko a the Bible say ono ne onyame egwama oyi ewiase nyina abone ekro so wonim Jesus Christ a wosom no ya atakwabena som ne bi at the end of the day no ye pie Otumfuo nyankopon anima mo be disappointed so patabra no kwa na se di ade ani ho mo mpa ko to mo si ade ni ho sa be so ho Offinso Chieftaincy minne no pele no minne madam fu bia. Offinso wo do no. Ko be kan no krachem. Say nana we dey ore. E ba ko na e pe. Ade be ka cha Offinso ko emunya he. Me na nani mo fama no be di. E ni wa ko be kan. Mama KK Sarpong. Mo chance sa mo pe. What the common was at this is a man was a company with Dama, Yanana Baku, one and your person, your person.
KK Sarpong na san na mani. KK Sarpong na san na ni we no ha. Yom. Abusia panyi akoyi edidi bi akoma ohima manage be boana. Ye me ya na say. Yom. Sarpong ma penne no dia. Yom. Se Kofi Kodua Sarpong. Odi no ni na jabra. Yom. Fa no greme kan chere me. Yom. Fa abusia dia ni koye yidia. Yom. Abusia panyi una ye. Ya mo so ko so die. Ma me muja ho je mu se mu nyina ma bobo se Kofi Kodua Sarpong na mo pen. Se mu nyina mu ga wo gara. Eti sa no so na mo pa me kan chere me mi tie. O se sabe mu ga ma bobo se. Ono a ni ku kuma. Ma me bo. Kodua Sarpong mo so pen wa. Yes, I say. Men some one na transit. So some na transit. Ma preso. Abuchafo nti de na ha Otumfuo kan say onim Dr. KK Sarpong o na damfo one no na adi agora nti na Otumfuo ka say eye ne ya say enka asihinifo ewo Offinso ene Offinsohene se mo pese KK Sarpong na edi ohina nye no ne say ka mo be kan kire no but mo ye press conferences ene ade sa eye de meanwhile no family tree a Dr. KK Sarpong efri mu no eye chiwa ene chief side na enome eda omuso no because ya Afrifa-Mensah adome sa line no enti sa family tree no entimi emedi hene gisa yayi sa nome no ede efri ho ede amomo ansa entimi part 1 video no mo no I stated say adenti na yei enai obitimi ka say Adam na ye bone na eba ne say na sa Adam bone no etimi kame enti wa odo asante na ufollow ni ekoso asante mem ti say de me do asante me do masante na me follow ene ma ekoso asante mem no Dr. KK Sarpong onye boni bia nka betimi disqualified no ono ankasa monu de boni ni ne ho ono ankasa monu boni eni ne ho onye obi aboni nanso so enome eda ne kra so enome eda ne mojam enome eda ne honhom enome da busua ofri mu eso enti no ontimi medi Offinsohene emane nyeye enti di way e relate because obi beka say Adam na ye boni eba ne say na me hia Jesus Christ moja say ebe hohoro me boni Adam na ye boni enti me de menye obi aboni at least minko ye mumuye I haven't committed any serious crime and I say any criminal offense I just say normal boni ya nipa da sani edi no but minko bi obi ade minko bi a bank min rape obi minkum obi min I have not shed blood before enti no eba ne say na e wo se me be ye Christian on say ye wo amafo bibre e wo ewiase sese na omo from humanists ubu on ma o se me de minko asore me de meye papa meye nipa papa na se heaven bi wo ho a nyame bema makobi ebi ni dia ya na Abraham Bemoshe ene omo from home common sense family no eno bi na toda omo ka no say me dia menye sum bi ani I don't believe in any religion and I say I will believe in a traditional religion I will believe in an ancestral religion na my papa I will just be a humanist and do good yes do good but beyond doing good no eno me na enam Adam so eba adasa manyina so no wo dia no onyame ye free ho e dia ma wana Dr. KK Sarpong said Otumfuo kan no oni ni asem bia na so enome da na busua so na busua na enome eda so no ntino ontimi medi Offinsohene agisa yayi sa enome no eda free ho answer ana me chekire mu in my first video no part 1 no me chire mu ka say sa enome no Dr. KK Sarpong na kasa entimi nyi sa enome no emfiri ho opa onkokum enwan 1 million emponche 10 million na oya onko Otumfuo ho enko kasa Otumfuo enome no mi ankasa me ye free ho no ohia higher power te so Otumfuo na betime yi sa no me no ede free ho ede ma no etime de relate say yen a Christopher ene yen nipa obia ofri Adam ba e bia no esan Adam boni a oye yente no yen nyina enome ne bi eda yeso na wahia Jesus Christ ama na yi sa no me no ede free ho ede ma wana eno tina me catch you say the difference between me and wa wo tie me a wonye Kristoni ne say me ye papa me ye nipa papa said ya wo ye nipa papa na but beyond that no enome a eye Adam no me no unyami eye free ho e de ama me na wo de no se wo nyam eye Kristoni a unyami nyin free ho mfama because Bible say Onyankopon ama ye ogwama Jesus Christ a wayi ewiase boni nyina akro esum be mu na Onyankopon asuma ne doba se omuyi ewiase boni mfankro esum no bia ni ho adi se in Christianity nko na in Christianity no I'm not talking of omo a selected Bible no eji Bible ni bidi na ba bi de omo jini enye sankrofo na meka omo believe everything in the New Testament everything
obi one more friend who Christiani, but he only believes in the Old Testament. On New Testament ni no sa no wonye Christiani. Christiani ni obi a wo fa Jesus Christ and cry aginkwa na eniema Jesus Christ ye no o ye bi. Enye obi a okobosom so, enye obi a owo side check, owo mpena, enye obi a owo sa eniema no asmo na meka, enye asori koni na meka ya onim Jesus Christ, no fa Jesus Christ and cry aginkwa. Enti no, Dr. KK Sarpong na kasa mu die, na problem eni no. Problem a disqualify no, aye say na enome edane so. Enyuma de no obi, or a very popular man, very educated, rich, very popular. Enti edian good quality and another Dr. KK Sarpong enibi. Nenso so eba hini no ya disqualify no, if we say enome edane abusuam, enome edane kraso. Dr. KK Sarpong ye bone, and so enome ni bi dane so. Eni sa wutie mi na wo say adai na Adam bone say etimi kame no ye Asantehene men ka biem because Dr. KK Sarpong ne na nom na kwaye bone ema ya domi wo mu. Dr. KK Sarpong enye obi abone ema ye ndomi no. Ne to sa nomi no eda sa abusuanim, eda sa mujanim. Enti Otumfuor say based on that no ontimi fa konya ne ma no. Agisenka ye free ho ansa. Eni sani Otumfuor ye one ne ya adwene anasa one ne nya adwene. Me de me ne ya adwene sa nomi ho a ontimi fa ma no. Eno nti no yenim so a ye nipa yi. Unyame wayi nomi no afri wo so ana. Uwo nyuma misumi wo nyuma said na Dr. KK Sarpong wo nyuma na so beyond enyuma no na nomi bi wo ho ese ye free ho. Enti won so saa nomi we ye free so ana wetu ana mo wadwane abeto Jesus Christ ana. Se wo nwane meto Jesus Christ a o papa ye no ye o eye misumi wo papa ye ni bi misumi wo nyuma ni bi. Na mo beyond enyuma no enomi no we ye free so ana. Only Jesus Christ na betime yi. Enye odwan na obetimi akọ sacrifice. Se wo de kwa koyi obone na akoko tu Old Testament. Enye saa niema no atise de ajagoraja eye ne bi enye saa niema no ene beyi obone ede free ho ama ana sa wo ye Muslim so a wonya nwane meto Jesus Christ se oyanyame ba owi no sorry na wakotena agane senifa so a odimaya won so obone eda so esen wokom media me bone no nyame ye free ho that doesn't mean say awose me koye bone that doesn't mean say awose me koso tena bone mesuma ye papa se de won so wo ye papa na beyond papa no awose enome no se free ho na wo de no Yesu ye free ho ama wana eno temi kampo Jesus Christ ama because say wa Jesus mu unyame enyi no me free ho the only place nyame be yi no me no dey free ho and he said when you come into Jesus Christ dan no jam ogotwa gungoja dan ni mo no na ebede yi o sa no o fa ko ogotwa gungoja dan ni mo no na ebede yi no ogotwa gungoja dan ya tum wani mo na ebede yi Abusafo, this part is a very very important part. Otumfuor say omukotwa enwan na enwan na omutwa nyina ne say Dr. KK Sarpong na omupese omutimi convince Otumfuor ma ne be timi di Offinsohene no unqualified because enome edaso eno na medical church mu first no na omutwa enwan ne saa de menema no just to maybe appease the gods and I say bibi said be Otumfuor adwen ebesisa but Otumfuor say ohuni nyina se obi ne katia no so nyu obi ne katia no Otumfuor say ohuni na we de medi relate ama ye ne say onse asum ahodo bi mu ho no ma omu twa nwan ajagoraje di baabie na obekọ baabi ye twa nwan omsi ye twa nwan because say omu pese eno betuma se nyame adwene ana say eno betumi amomu access to baabia onyankopon wo but eno no amomu access bia Otumfuor say enwan no mu twa ne nyina no ayekwa once eno me no da ho nko a de esese eno me no di kan every once me the way e relate aba Kristo mu a esum ahodo bi mu ho no ma omu ye rituals bi omu ye niema bi religious like niema bi omu ye thinking say those niema no omu ye no ebetima sesa unyame adwene about them about their religion but it doesn't unyame adikan a sacrifice Jesus Christ awie either you have Jesus Christ and you have life or you don't have him and you have death. We are all in Adam. Na Adamu no ena ye free Adamu ni aba Kristo mu. Enti from Adam we come into Christ. Enti media na me wa Adamu ene obi a oye Kristo ni bia na ye wo Adamu ena ye free Adamu aba Onyankopon mu. Enti se say no ehemfa na wo de wo ubetuma sacrifice nwan ubetumi aye all the rituals ubetuma to anantwie ubetuma ye bibibia na so no the most important thing is say we free Adamu ana woda so ye nipa nko ade a wo Adamu na wo Adamu di a onyame no me eda wo so ti se de na ebida Dr. KK Sarpong abusua mu no so eye chewa ne chiefi mu eno me da wo mu so no saa na Adamu onyankopon no me ewo ho no matter the amount of sacrifice a obe sacrifice no edimi de sanya mi adwene da esum bia ni ho no matter ni abeye no matter the ritual a obeye
entimi sisa nyame adwene da dia betimi ama wanya nyame enchen akọ anaze heaven akọ ewo uwachi anaze se nyame mpo ebeba ebra yeti ase ya eno no ene se obefa Jesus Christ o kra ajinkwa na ni moja na pepa obone apepa enome no ede free ho sere be ya ni nyame ntem ebe ye fine Dr. KK Sarpong hunamu no de no one Otumfuo any problem Otumfuo say oyena damfo de hunamu de one any problem ba hunhumu no one no problem because enome ni da hodada saa na yani nyame ntem no hunamu no de yani nyame ni problem but hunhumu yani nyame wo problem de hunamu no baka say oh me de menye bone menye wei menkwaji obeyire menkokun obi menkoye say menkowi ade menko bank menko bo apo eye menso so saa ne mani nyina menye na menu mie no ye gina nyame anima hunamu no yani nyame ni asem bia said ye wonso hunamu oni nyame eni asem no ba hunhumu no yani nyame wa asem because of yana na Adam boni eni yani ankasa yanso ye boni na Adam boni no bi ewo ye so said ye Dr. KK Sarpong abusua anase ne nananom boni ebi ewo Dr. KK Sarpong so no omo ya boni no na ye nwo Dr. KK Sarpong na ye ne ayeti ase na ye nwo ye this is almost 200 years ago and even more than that and so no me no da so ewo ho and people na saa na esitia no matter the religious ritual obeye no intimacy sanya mi adwene ewo boni a eda ye kra so no age se ono ankasa ni ogoma oyi ni mae eye Jesus Christ no ye koni nchen na ode no moja na pepa ye boni ansa na ye nyankopon anim adom ansa na ye ni nyankopon ntem ayonkofa no etimi a restore yemom abona adwo ase achia fiase fonde omo anana jamfrebone nyame no meje sitie fatu for so be omo anana jamfrebone omo na ye aya ka sa kan so be ye twamu ese sa mu a ebu bia tuma ko na ho ta so do ko so efisi jamfrebone ben no abosmagu chefi ani chewan mo so jamfrebone obo no so chefi ani chewa mo so ya yedi suya kotu yedi ayi edwa kotu suya wonno osuna ya so be omu do de am say o de do kotu so omu numu ya jamfrebone ase ti jamfrebone ase one na edi akunya ya hamu ele de akunya no ya konkode ase ne aduana fo ne bretufo na abedie ya na konkode ase fo ne bretufo na abedie ni kusam simon so kusam mo so kunya no sumuni sasa samni mo panyin sam dia enka atakwa bran ko ma akunya Mama ho akodi ahemfo anim aba so ko ma ko bra no ko ahemfo anim e de ba bi se amane da ho ye ni firi ho e bi sa ba ye ni firi ho amane kwa so sa dia ka to asa na kame mahwese e be ye fru asa yesa abuja ben ni ba won ko ma na ima yi ne de wonya de shi achiame ofri Jamfrebone ne ma me no me ye no ase that ho ensesa ye wo mu siti ne firi ho ma akonkode ase fo afa akunya panyi da to okodi ye nyina metwem se de bo so nara aya tojata ya to bia o ya to ko di biara ase shemfo tren ma me do de ba e bia me jo sans ko no mu woni o twi ma akunya no no di da to abro si do ko di da to biara tie tojata ko di me bo ya da to afa ko di no di nyina wo twem e bi so no se mu no ya no so bu so o twa akunya no ho no di da to afa akunya no ho tie free ho de o twi ma am pass ne nana yo kan wo za no me na da mo so ndi so yi free mo ni abrewa ze mo ti ho na mo se mo na na bi fata yo no na ka bi amo besra mamia yo sama no no visual e ho tina buza panyimfo nse e die tina motuo na asema no me da so na enso ko die ni mo nse yo agato abremo no bi ko nse adentina se be no me da ho na mo di mo se ko na ho na so be mo musumuni na mo je no ma se bi da na ma di atwa e ja no be fo de nyina nya amane ya do do be ja ba do fo ko le mu nyina no mu nyina nya amane na mo tra wo ma ya no ko so na mo tie ko na mo fa mo di do atwa fi mo tra ho na so be ade da ko na no ho aya be din sam aya no me so na da ko na no ho na so be mo ja do do di do atwa na ma ko ka se ba ko fa wa de de na so be mu tiri ko so mo se be ni tie mo nya amane
sɛ mo sɛ ko nyɔm so ko nyɔm bɛdi sɛ wɔn sɛ na mane na mane wɔ ko nyɔm na bro de ba se ko ba sa ka no mo nyina bɛdifoɔ no nsɛri nyina mo nyama ɛkyim de bia abusuafo nti me di video no ebe wie no safe de mo ankasa matibe de Otumfuo kan afi de omuna omu ye yodium mpanimfo ni nyina no Otumfuo mo mu nyina nyamane he punish all of them say aden na munim amamre say munimo aden na mako yesa mistake we say enome da obi so na mo presenting say ono na omra me ye ohene abrenso a entisa enti Offinso de no ema Otumfuo bufu ipa ema Offinso bufu yi say aden na amamre no omo pese omo dan no because say omo kwaji sika enom ni ade medical ya part 1 no part 1 video no nti message obekwa kohwe no ansa na bia wabehwe ana ohwe wi akɔhwe no na timinya full understanding no na de me pese me relating nyina ne say Dr. KK Sarpong ena okopre Offinso akonya oye this year by all means oye this year complete nanso so onim say this year no side na ono no free no family tree na Dr. KK Sarpong efri mu eba no family tree no enome eda no so enome ni te no na ontimi emeye Offinsohene because ye nyi sa enome no emfri ho ana me de relate ama yen se we onipa ufri Adam mu ne nipa nyina so free Adam mu na baaye enome eda yen so because of nia Adam koyeye na sa enome no ebeden na etumi efri ho edi amaye agye se ye dwane beto Jesus Christ ti enwane ameto Jesus Christ a enome no a eye Adam nome a eda nipa nyina so no entimi emfri ho agye se yabe dwane a kire Jesus Christ na sa na Dr. KK Sarpong de no etie ono de onye boni bia ono obi ani asem onko wi obi ade onto mra bia na by accident of abushon ofre mu ntino na untimi meye Offinsohene emane nyeye enti akoya asem kese ebo Offinso ho on say hunam fam no staw dwene sa de we hu a wan hwe a woni Otumfuo benya problem say de amanfo bi wo Offinso a woni Otumfuo nya problem no staw dwene hunam fam de a woni Otumfuo benya problem but enye hunam asem nko na yeka huhumu so asem eno ntino na sese Otumfuo even though wase Dr. KK Sarpong na damfo no ontimi emu huhum emra so emfa na damfo enkoye Offinsohene eno na me di relate say yani a yaboye abasase so no Adam yeboni tie Nyankopon forget about yani ankase yeboni ka hu bi but Adam yeboni eno ntina ma boni eba wiase na Adam boni wo menu mieno no esese yeyi firi ho ede maye sede etwase na Dr. KK Sarpong eyi ni die firi ho no enye nyuma se ye nyuma dia nka Dr. KK Sarpong ebetimi abaye Offinsohene enyuma ka ho but enye nyuma nko a awose hohu mu no nso yani nyame ntam ayonkofa no awose eye complete eno ti no yami ka nyina ne se me am ye Kristo ni madwane abeto Jesus Christ me ye enyuma papa me wo nyuma aye honamu nyuma na enso so no enye no nko a na bema menya osoro ahemam agye se enome no Onyankopon eye free ho ede amame na eye only in Christ and onyame eyi sa no me no free ho into was if anybody is in Christ he is a new creature and I said new creation all things no have passed away na we mo no hwana na nyame no mu kasa na oni Adam asefo na kasa eye wo eneme nti Adam asefo no eye abode but yene eye Kristofo no ye abode foforo there is a difference. I'm not talking about church goers. That is not to say Kristo ni ntimi nyam from so ye nyina ye ni pai edan a ye be mistake enye mumuye na meka Kristo ni ye mumuye na no de ebe me den se meje de se oye Kristo ni like abufuo ne bia normal ni pesu no etoda ebetimi ehwo ewo bia oye Kristo ni abrabom na so enome no ye honhom nome no onyame ye free ho ana se nyame betime ye free ho a Jesus over Jesus Christ in chain you have to come to Jesus na ni moja no apepa yambone eno no ena ema Otumfuo entimi amfa akonya no ama Dr. KK Sarpong so hwe ne Otumfuo de akonya no ama no anase ne oma omusehene esehenefo a wo Offinso adehye abusuam omo de akonya no mana so de ne compare Dr. KK Sarpong Dr. KK Sarpong wani mu chen bebre e wo honamu na so honhom de sa papa no e wani mu chen Dr. KK Sarpong because honhom no eno me wo Dr. KK Sarpong abusua so eno me no nti e disqualified no enti se wo nyuma na me so mi wo nyuma na se wo ni Jesus Christ na me wo Jesus Christ na ye begina Nyankopon anima nyame behwe me kra so se eno me Adam no me no ebi wo me kra so ana anase me honhom so ana se bi ni so a me qualify wo de won qualify but dia na be ma nyame no me no afri wo ene me kra so age se ya ba Jesus Christ in chain
Dr. KK Sarpong na ankasa ntimi nye saa nnome no emfiri ono ankasa na busua so ene ono ankasa ne ho di obeye bia ne ho no mebetimi eyi saa nnome no afiri ho ama ono a agye se Otumfuo na eyi firi ho enti saa na yenso so onyame nko na betimi eyi saa nnome no na kwan be ne nyame fa so yi adasa ye nnome adam bone ennome no eba ne se ne nyame eyi firi ho kwan be ne nyame fa so eyi firi ho kwan nyame fa so eyi firi ho ne se osoma ne doba Jesus Christ enti Osei, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish. Why no mo kasa no ni Adam asifo na kasa. Meaning say whoever believes in him should not perish. And it means say obi a unbelievable no Adam asifo no. He is already perished. He is on his way into being perished. Na say udwane beto Jesus Christ dia na onyame do boni nyina achew. Na afi dia kan say enyuma dada no enyuma boni honam nyuma no honam akono nyuma no obeyi ni nyina dia to nchen enti obo ho no ma say oye kristoni enso na brabo no ensem fata obi a oye kristoni ensem fata Jesus Christ abrabo hwe enema mienu na betimi a disqualify obi from heaven eye enyuma eni honhom enome honhom nome no eye Adam dia no eye boni nome a ewo obia so obia ya wo obia no saa nome ni bi dawo so honam nyuma no ewo ho enti se uye ni papa ewo se obo abrabo papa ewo se owo suban papa sa eno danchan a the most important thing no say honhom enome no we ye free ho ana na Dr. KK Sarpong wo nyuma anka honam no ebetimi amana ya Offinsohene na so honhom no na sa enome no da so da ho enti menu mie no me de sa de we eye example maya eye perfect example eye perfect analogy e kire ye say no matter who you are no onipa bia no apart from enyuma na ese yenya enyuma edi kan ho ewo se you kristoni a ewo se utimi prove kire me with your character with your behavior eno no danchan a ewo se me hunu se onyame ayi saa nnome no efre wo nchen na obia ni ho betime yi saa nnome no efre wo so nipa bia ni ho gise nyankopon ko a na nyame so waye ordinam Jesus Christ so oji Jesus Christ dia onyame ayi saa nnome no e de free ho ama saa na Otumfuo ene Dr. KK Sarpong ene achirem abusua fo a omo Offinso no chiefi ani chewa asefo no obia no ho no betuma yi saa no me no e de free ho agi so Otumfuo nko a eno nte no saa ne nyankopon de no tie na me kanfo Jesus Christ among so ya Asantehene na wotie saa semwe na obisa se Adam bone no ada na sese me na kamia ene wo hu video ni bi se Otumfuo enomi a eda Offinso abusua baako mu a eye ahyirimfo no efa baabi abusua no saa no me no etimi aka Dr. KK Sarpong abran so Dr. KK Sarpong ebia saa nnome no time no ebia na ne maame mpo na ye nyanwo no enso atresi mojani mu abeto Dr. KK Sarpong Otumfuo se ontimi fa konya ne ma no agi se ye saa nnome no even though Dr. KK Sarpong na damfo hunamu no de Otumfuo ni problem na so honhom no na sese oyi saa de ne free ho enti menu mie no ebia hunamu no hunam fam no de obeka se woni nyame ntem ewa yonkofa but honhom no na ntisa woni nyame ntem eni yonkofa ewo se saa nnome no free ho saa no me no ya Adam no me ni bi enti menu mie no wayi wudi e free ho ana me de mayi me de free ho because me ye kristoni kristo de moja ahohoro me ho na won so e kristo de moja ahohoro ho ana se obedwana beto Jesus Christ a odni moja ba ahohoro ho na afi odi nyuma ka ho enti asomfoforo nyina no omo pre enyuma but omunim se omo honhom so no anase omo kra so no Adam no me no eda hodada enti until say ye be yisa no me na free ho no woni nyame ntem eni ayonkofa woni nyame ntem eni peace honhom no onyame be disqualify heaven time be so onyame be disqualify who wachi ubewu ewo boni mu enti Jesus Christ no da be o preach kire Pharisee for no eni Jew for na akacho mu se omunyi Kristo no eni omunyi nini na ugini dia ubenya boni fefre e dia ma okra se wanyi na eni a unya boni fefre emfa ma okra wo de ye nyuma papa bia obetimi ewa asase so sene Dr. KK Sarpong ewo nyuma bebre owo sika owo dini wako school oye decent person oni aban eni asam yenche no enkoto sales da oni any criminal record odi Dr. KK Sarpong gina ho a nipa dodo se na benya asemboni aka fa ne ho na enso so honhom no na oye disqualified eti minu mie no honhom ye betima ye disqualified ekwan be asuntia se wunwane meto Jesus Christ a na yemu bi wo ho ma ye dwana beto Jesus Christ o na so ye wonyuma fi eti senka Dr. KK Sarpong senka enome ena ne so honhom ena kana brabo eye abrabo tantan ana abrabo kankan a enka no so betima disqualify no enti so ye kristoni a yes onyame yi nome na afiri ho na enyuma ben ena kire se onyame yi sa nome na afiri ho edi abrabo na wo da na di kire se onyame yi sa nome no e da afiri ho se wabrabo eye tantan
na wabrabo nti obi timi ka se me nkwa asori biom because of wo a na yanhye nyame din animuonyam na yampagya yewura Kristo eno ti menam saa ni esi wo Offinso de yi any judgement a Otumfuo edi ma yi eso na mede yesa analogy ni se wote ho na Asantehene na odo Otumfuo na odo Asanteman sede me Asantehene na me do Otumfuo na me do Asanteman na me sanso do no kure na me sanso ye Kristo ni na me do Jesus Christ se me judgement a Otumfuo de ma Dr. KK Sarpong a perfect analogy judgement a nyame de be ma ye se woni Jesus Christ a eno me no dawo so enti nyame unyuma de ebia wo unyuma de ebia waya de waya papa bebre nanso saa no me na se wodwane beto Jesus Christ a unyame yi saa no me no efre wo nchen enti me de obesi ha unyame hira wo se unya type na otimi tie ni nyina bomode se obehye video yi ede ama obia na obia timatebe na yetimi esua lessons ewom na message na first time oba me channel yi so abomode na subscribe to me channel yi mame na like video yi na share drop your comment and so na intimi emwa na Offinso so hit the notification bell so that be next time be me upload new video on sabeti maka alert no minimisa obeyenti. I want to thank you in advance. Thank you very much. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.